makwak ke computer center kan gwak mai no ana bino machalo la member registering an men ki fonya jomo chao beru dano apa wi ario karman me ki fonya chi yo nge gen a join gen ke cho ama chalo la member kinge karma ana donyo adonyo magali wario kapa wi dek due ma pa ni ndra pa wi biche ene kare no ne era cha ko beru ma cha la member me gwak mai no IT center idonyo mana donyo ngo fonyo dano ma wo ke chia beru dano piara ngwen wi dek mo beru dano piara ngwen wi dek cho ti ye piara wi bu ngwen kimon ti ye mona para ngwen kit ma kon wa ya bot kwede pian due ki kan due ki due season ario raining season kar me fu wa ya bot cha wa beach no pian no ti die due por ko e due ma cha due ma pa rio ko mane wa ya bot cha wa rio ka ti pangatu mo pere pian wa ti ke fungwa marom fungwa dek mano wa poro in case ka ngato mo matite pere en rom bi ya bene chon en wat mo ka dong duwe ma cha duwe cha ke makare matit pere wa ya wa di ku chon ot ko no wa loro ka wa duwe ma kit wa loro ot pere loro cha ke cha wa rio ka do right no cha wa rio ki nujo gien ko no kwan ma wal ma ti kan no ne ka ne kwan ma duong ma boss ko Uganda ko nyo kwede no mi internet wa na ti ma be bot wa ti ka ko nyo wa kede be yote duogo waneno yote du pian ga gere ga ka mono kede wa ni wor ke jore waneno yote du ti wolo to ti ka ko nyo ne be ke no me charging charo computer ki chim mo ti ka ko nyo ne ke photocopying machine what no what tira kwa nyama kede bene typing ke watemo VLLA ma watemo village saving and loan association enu watemo ke mi ofoni kin gang makwaro ko me wa mio ke kid me chat padano kin gang eno ke na wan ma ki ne kan fon ma wano ma tino wa fon bulu bele kid mi bele group kid mi bele ka chel wek ban mo ma bulu timo ma tino yani ka bele kin dan ka chel geo bulu timo ga mo ma rajo eno ni ke na wa te ka timo ne ka ke gwak mai no IT center kan ko ke atie pai mon package ma wan wa training ke dano tutale ke kan aye pole Microsoft Word Excel Publisher and then PowerPoint and only package ma wan mar ti minu tutwan ki watemo mo wen interneting watemo ya we Facebook kari email gini makwako training mo kende bene machalo jo ma kitiu tit pagamente chalo lu fonyo nyo kitino kwan piano kar pere weekdays me bino ka training so joyo ni wakonyi gi chen bichel ki chen jabet jo ma gin tiyo gi internet tutwale ka yini bino ka tiki internet mi package nyo ma mi chawa nyo dakera piara dek ro mi chiling mi are nyo mi adek e oni me konyo ne we ko konyo we ga mu kenne ma kwa center ene gena waro tim ne tutwale foi ma tek anya ka ma peta kidi foi Town ya foi tutwale de boss ko Uganda ma tel go be ba anya kinwani job ren no menya take role ma timu igwak mai no computer center timu tal trainer ngech ma ana tika pako kidani mukana no gi kan ke mukana no gi school kama pani yan computer be to ko kiron joma fonyo gi timu duong mukana go be kana ngech ke school ana ke bara mukana ngobere kana ngech kan ti
Joma guno nget ki kanyi gitie anto pol gidong ti ka dak ko kama gikwani ye. Ma achiel amer foyo matek matwal Bosco Uganda me fonya kikir me installing solar system i ot. Kidong ngech ma ti kere me namario I think and ngej computer karmu kan ba timu computer repairs kichim mo man ka ba le kin gan kanya yugo ano be de mano gi school kidong atie ki down mo go magi ki ngej magi temo mina antro egi mi wang lai the other time ma ki bino ka installing internet me send ba kieta ki bere ka mi ngej antro ngo nya no ti kore so en ma no ni ti bia ma ka ki install ka ki tim jam mo kana the rest ma do dong ya ram ti mo ne town ya for to that. My name is Labon Christopher. I live here in Kokil. I'm a student at KIU studying engineering. Started using the Wi-Fi Bosco in 2018, and it's a good service. Basically, it is for research and sometimes communication through emails. Send documents to your classmates and they send it back to you. Okay. And also social media. An ko man lo ke glonya ne ko James Eric ana tie ma charo TOT senda mi gwa ma no kan dong jo ma na fonyo gi afonyo da na ro pa ya biji kid me typing printing kero me ti ki printer ene ba fonyo kero me re ya bi a cha ni kere gwa kere non kon no profit ba ke bi a cha mấy guộc cái kỳ cười lo smogu mà tiền quen người phun nhau đào cái bên này canh để vào cái là đi qua mà bên này trên tầm quan nó cái bớt giống như Bosco của mình nó quá chứ mà chào thịt cái đấy mà qua mấy ông bên này lon bớt lùm member mấy con nhiều chỗ bục bẹt cái mưu mà tiền nó cái đồng một cái đồng ý tiêu cái đấy nhiều người đua cái profit mà nọc nó gần có cổ nhỉ chào một cái này anh kia là tao mẹ nó qua chén nó Mano Kenton Dick Aki Yopio Central Village Manome Pachabon Parish Ipaimul Sub-County Matia Gagoni Amitika Fokong Bosco Uganda Pi Legi ni chapa ya chapa ni oke lewa team Mike liwa ngej madara computer Anika Armano Kinechini Yobe Mahali wa Rio Kapawi ya Vero ma chaka neno ni miera bet kingeji lo computer che aberu ka wor aberu wi che abia no TOTs make wa kan uberu ka konya che lo Microsoft Word Excel chigere karma uberu ka nyuta bera yele wa fonyo karma da fonyo gumma beru teni ra mo achiel ma beru kan Chabel American jobs opportunity website mo no mascot tika penny jo makiloni business mentors, so we are applying for business mentorship karma ka nyadu chiwa team interview nini abel successful we ko yomu ya twal ni kar kitiki internet itiki computer ngeri rondo kenga to mai kan matika ngabo Mano at least before you want to go call the tail mugo, okay, I'm making it. Give a job, mugo madam, you mean the meaning gitam, Pieli Guinea, people level, people market, people from one. The ini bini ye, binu kilipin, kibi, command the chair, one meaning get my dog again. I'm changing your life. We are going about Kunyoni, Patrick Wapa, your John, Tinan, where are they going?